ANC la hlahetse ke bomasepala ba 15 dikgethong tse sa tswa feta mme ho hlahella ha nakong ya hlomamiso ya ba lekgotla ba bang ba ANC ba ile ba vouta le megabohanyetsi. Masepaleng wa Umhlathu tse Richards Bay le ba lekgotla ba Newcastle ba voutetse mokga wa IFP. Bao ba robetse ka kobo e le nngwe le ba bohanyetsi ba ka nna ba lelekwa mokgeng. The best way to destroy the ANC is to have these terrible elements who do not belong to the ANC, taking its membership, sometimes even getting elected into positions of leadership in order to work internally to undermine and subvert the project of social transformation which is led by the African National Congress. And as and when they become available, they become known, it's incumbent upon the elected leadership of the ANC to act on them, to discipline them, and where possible to expel them from the ANC. In any event, they are displaying a conduct that clearly confirms that these are not loyal members of the African National Congress. Ntuli o re a mang a mabaka a entseng hore ANC e se ke ya sebetsa hantle ke ho tshwara mopresidente wa mehleng Jacob Zuma mme rusu ka kgwedi ya Phupu ha mmoho le mathata tlhahlamano boreneng ba Hazolo ho kenyeletswa le ntwa e sa feleng ya boetapele kerekeng ya Nazareth e tsejwang ka Shembe. Ntuli o ya dumela hore mathata a phano e fokola ditshebeletso a entse hore batshehetsi ba mokga ba itulele malapeng ba se vouti. Jwale ANC e batla ho lokisa mathata a yona moo e tlang ho tshwara seboka le lebatowa la General Nginzenga Mpanza kwa Tukuza la Moses Mabhida, Peter Marisburg ha mmoho le la Josiah Gumede la le Smith pele selemo sena se fela.